Sinamuda kita sanon. Yang pertama na mga ramo ti kita sude. Buti ma. Berarti ma, oras pa kita sa loob na. Jadi madya jumulu dahilan nata haulong yon. Buwede tami ma siyan ya opung nami marbuar may okupadan. Mangalap buru rajai buru parbusik. Ya okupadan anak na tolu. Sakangan opu tiopan buru sinaga. Si nomor 2 opu tohong. Si nomor tolu opu sahat. Ya oparan ini opu tiopan mahami anak na opat. Sakangan opu garisa mangalap buru rajai buru sinaga. Si nomor 2 opu risma mangalap buru rajai buru samosir. Si nomor tolu opu lima mangalap buru rajai buru sirai. Di nomor 4 opu besar mangalap buru rajai buru sikitonga. Ya nabi koparan opu risma anak-anak onong halap buru pitu halap. Dagangan opu kesia mangalap buru rajai buru samosir buru manurung. Di nomor 2 opu Lionel mangalap buru rajai buru simajuta. Di nomor 3 opu Jonas mangalap buru rajai buru parbusik. Di nomor 4 opu Gihon mangalap buru rajai buru sinaga. Di nomor 5 Amani Naomi Nahinan mangalap buru rajai buru kuning. Di nomor 6 opu Sipana Nahinan mangalap buru rajai buru samosir. Buru ni opu risma bidu 5 sakangan nai mawati pinahutan mai itu lubal syaftar. Di nomor 2 nai martona pinahuta mai itu lubal raja. Di nomor 3 nai dona pinahuta mai itu lubal sepuk. Di nomor 4 nai kipri pinahuta mai itu lubal raja. Di nomor 5 nai sodang pinahuta mai itu siti daun. Di nomor 6 nai juli pinahuta mai itu parusi. Di nomor 7 Busida Bursir Meringo dan Makamulia Tebe Jalan Ngadi Alam Tuanta.